بهار آمد گلستان از پی نشونم نو بهار آمد گلستان از پی نشونم غنچه غصمانی چمن را غنچه گل متکاست غنچه غصمانی چمن را غنچه گل متکاست ناز برو از بنفشن ناز بالیم زیر سر ناز برو از بنفشن ناز بالیم زیر سر شاخ گل را بیستری بر گیهن در زیر پاست شاخ گل را بیستری بر گیهن در زیر پاست گل را میبرند از باغ پنهانی نسیم باغبان پی برده است این کاری دزدی آشنا از پی هم کاروانی گل به بازار آمده می توان گفتن که باز بوی گل بستان سراست سیر باغ امروز دلهای حریفان برده است سیر باغ امروز دلهای حریفان برده است سیر باغ امروز دلهای حریفان برده است خاک گلشن چون گلستانی ایرم آدم رباست خاک گلشن چون گلستانی ایرم آدم رباست. شامتون بخیر تماشابینان عزیز، باور داریم که صحت و سلامت هستید و در همین روزهای زیبای فصل بهار روزهای خوب و خوش را سپری میکنید و ما نیز با یک روحیه بهاری تماشابینان عزیز برنامه امروزه خاطره ها را شروع میکنیم
و امروز در مهمانی ما قرار دارد ظاهرشاه حیدرов، یک نفر از меҳмонони ҳамешагии барномаи мо, устоди консерваторияи миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон Бахтовар Шарипов, устоди донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. бори дигар ташаккури зиёд мегӯем ки моро ба ин барнома пазуруфтед ва боиси хушнудист ки имрӯз дар телевизиони як фарҳангӣ чунин як барномаи хотирҳо ҳаст ки ёде аз устодон мекунем ва ёде аз он сурудҳое ки мондагор аст ва барои мо ҷавонон устодоне ки дар ҷодаи санъат бисёр хизмат карданд, барои насли наврас бисёр хизматҳои шоён карданд ва имрӯз мо мебояд ки он ҳунару истеъдоди онҳоро, он меҳнатҳои онҳоро бояд мо қадр кунем ва давомдиҳандаи ҳамин устодон бояд бошем. ва қабл аз таҳияи барнома ҳамроҳи шумо маслиҳат кардем ки як барномае бошад ки барномае гуфтем баҳорӣ бошад, як барномае ки таронаҳои классикӣ ки дар ҳамин айём, ҳамин шабрӯзҳо дӯст бидорем гӯш карданашро, ҳоло ки фасли баҳор аст, зебогӣ аст, тараннуми ишқу муҳаббат аст ва тасаввур кунед ки ҳамин таронае ки айни ҳол сароидед дар як гӯшаи табиат мебудем бо ҳамроҳии дӯстон ва наздамон як ҷӯи оби равоне мебуду, як нафар ҳамин таронаро мехонд ва сар як суфраи суҳбатҳои гарм меорустед. бале, боиси хушнудист ки имрӯз мо тоҷикон чун мегӯем шашмақому фалак дорем. имрӯз дар шашмақом ба тамоми мавзӯъҳо сурудҳо ҳаст. дар худи он шашмақом ки ҳоло иҷро намудам ғазал аз Саидо буд ки вобаста ба баҳор бахшида шудааст. бинед ки дар шашмақом ҳам ба ишқу ошиқӣ, ҳам ба насиҳат, ҳам ба наврӯз, яъне бедоршавии табиат, устодоне ки дар ин ҷода барои шашмақом хизмат намуданд, ҳамаи паҳлӯҳоро дар назар гирифтанд ва он яке ошиқи баҳор буд, барои баҳор эҷод намуд. касе ошиқи ватан буд, барои ватан эҷод намуд. касе ошиқи як духтаре буд, ба касе ошиқ буд, барои он дӯстдоштааш эҷод намуд. дар ҳақиқат шашмақоми мо бузург аст ки тамоми паҳлӯҳоро зери назар гирифта дар такя ба пардаҳои шашмақом эҷод намуданд. ҳама он эҷодиёте ки онҳо карданд ба шашмақом яъне ҷамъ шуд. ҳоло ин шашмақом худаш аллакай бузург аст, лекин боз эҷодиёти устодон ба бузургии шашмақом боз ҳам ҷамъ шуд. ва имрӯз ҳар яке мо бояд ҷавонон ифтихор кунем ки мо шашмақом моли тоҷикҳо ҳаст ва аз он ифтихор кунем ва фахр кунем ки мо чунин мусиқии бузург дорем. ҳоло он ки мо танҳо қисмати овозиашро имрӯз мегӯем, ҳоло он ки қисмати навозиш, қисмати мушкилот ҳаст ки дар бори он ҳоло як барномаи алоҳида мекунем ва бисёр як чуноне ки дар номаш мушкилот аст, бисёр мушкил аст. тамоми паҳлӯҳоро аллакай устодон барои мо муҳайё карданд, меҳнат карданд, шабу рӯз заҳмат кашиданд то ҳамин шашмақоми мо яъне мондагор бошад ва насл ба насл то ба забони мо расид. ва имрӯз бояд ҳар яке мо дар тамоми имрӯз ҷавононе ки имрӯз дар мактабҳои мусиқиву дар донишкадаҳо фаъолият мекунанд, бояд кӯшиш кунанд ки ҳамин хислати устодонро давом диҳанд. ва шашмақомро метавон гуфт ки ба давраҳо шояд ҷудо шавад. Масалан, шашмақом дар давраи солҳои 60 бигирем, шашмақом дар давраи солҳои 80 ва солҳои 2000, баъди солҳои 2000. бале, ва пештар ман фикр мекардам умуман ки худи ҷаҳонбинии инсон вақте ки вориди мусиқӣ мешавад ва оҳиста оҳиста васеъ мешавад. ман фикр мекардам ки умуман ки дар ҷойҳои мо фақат калонсолон шашмақом мехонданд. синашон дар 60 ё 50, 60, 70 солаҳо шашмақом мехонданд. имрӯз бинед 15 сола ҷавон кӯдако ҳатто шашмақом хонда истоданд. ин аз он дарак медиҳад ки аллакай
در تمام مقیاس کشورمان امروز انسامبل های شش مقام هست، فعالیت کرده ایستاده است. به نسل نورس سهم خود را گذاشته ایستاده است. امروز در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان امروز جوانان بسیار خواهشی زیاد دارند برای شش مقام خواندن و آن استادان باید پیوسته کوشش کنند که همون استعداد آنها را یعنی صیقل دهند. وظیفه آنها باید چنین باشد. سرودهایی که از استادان آموختند برای نسل نورس باید آموزانند. یعنی که ما در یک راهی هستیم که درست در راه درست قرار داریم. بله. فقط این که کودکی که مثلا استعداد دارد باید اون تکمیل یابد. اگر تکمیل نیابد اون استعداد خاموش می شود. بله. اون را تنها با سرود یاد دادن، تنها آموزش و برای اون سخنهای نیک گفتن کار و آینده نیک کردن لازم است. و با او گفتند که تو آینده خوب داری، تو آینده میتوانی مثل استادانی که امروز در جاده صنعت هستند نامهای آنها را گرفته به مانند آنها کردن تا آنها روحیشان باز بلند شود و دلشان به موسیقی ملی گرمتر شود و ما با این وسیله میتوانیم همین مکتب خود را دوام دهیم. زیرشو بیا در ادامه یک ترانه دیگر پیشنهاد کنیم و بعداً صحبت. یک سرودی که افری سفتی نوا غزل از حافظ این هم بخشیده شده است به بهار نازنین، چون تاجیکستان وطن نوروز است و باید هر یکی ما افتخار کنیم که چنین عنعنه های ملی داریم و آنها را باید پاس داریم. من فکر میکنم سراینده با سرودش یک هنرمند با همون هنر و استعداد خودش شاید بخشیده به همین نوروز یک چیز ایجاد نماید. کدام استایی که مثال کندکار هست با یک نوروزی خود، بله، یک رسام نوروزی خود رو، همین نوروزی تاجیکستان رو افشا نماید، بسیار یک هم خوب می شود و این سرود برای مخلصان خاطره ها پیشنهاد می نماید. تابی بنفش میدهد تو رای مشک سای تو، تابی بنفش میدهد تو رای مشک سای تو، پرده غنچه میدرد خنده دل کشای تو، پرده غنچه می‌درد خنده دل کشای تو. ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز، ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز، کسری صدق می کند شب همه شب دعای تو، کسری صدق می کند شب همه شب دعای تو یاره. دشمن و دوست که بگو هر غرضی که ممکن است، جبری همه جهانیان میکشم از برای تو آیا یاره. مهری رو خط سریشت من خاکی درد بهشت من یار یار جان جانم، مهری رو خط سریشت من خاکی درد بهشت من، عشقی تو سر نوشتی من راحت من رضای من، عشقی تو سر نوشتی من راحتی من رضای تو یاره.
شور و شراب و سوزیش آن نفسم رمت زیاده کین سری پر هوس شود خاکی دری سرای تو خوش چمنی از آرزت خاصه که در بهاری هست یارم خوش چمنی از آرزت خاصه که در بهاری هست حافظی خوش کلام شد مرغی سخن سرای تو حافظی خوش کلام شد مرغی سخن سرای تو یاره тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро дида истодаед ва ёдрас мекунем ки имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд Зоиршоҳ Ҳайдаров, устоди консерваторияи Миллии Тоҷикистон ва Бахтобар Шарипов, устоди донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода. Ва аллакай шумо шоҳид шудед ки мо имрӯзи барномаамонро ба мусиқии классикии тоҷик, яъне шашмақом бахшидем. махсусан ҳамон таронаҳое ки ба фасли баҳор рабт доранд, дар ҳамин фасл бештар сароида мешаванд ва ман гумон мекунам аз ҳамин лиҳоз аст ки таъсираш дигаргуна аст. махсусан бо шунидани ҳамин тарона Зоиршоҳ ман барои худам кашф кардам ки шашмақом низ фасл дорад. яъне таронаҳое ҳастанд ки махсус барои фасли баҳор ҳастанд. ба андешаи шумо чӣ? аз нигоҳи шумо низ шашмақом оё фасл дорад? таронаҳое ҳастанд ки махсусан дӯст бидорем ки масалан дар фасли сармо дар хона дар як гӯшаи танҳоӣ бинишинем, гӯш кунем. бале, вақте ки ҳамин худи маънии шеър васф намуда истодааст ки як табиати зебо, шоироне ки ин шеърро мисол эҷод намуданд шояд дар фасли баҳор эҷод намуда бошанд. шояд аз ҳамун табиати зебо манша мегиранд, илҳом мегиранд, шояд ҳамун зебогии табиатро нигоҳ карда истода як шеъре эҷод менамоянд. он устодоне ки чӣ гуна пештар гуфтам барои шашмақом заҳматҳо кашиданд, ҳамун илҳоми шоирро назар гирифта, пардаҳои шашмақомро ба назар гирифта, дар ҳамун пардаҳое ки мақоми наво буд, ин ду суруде ки сароидам, дар ҳамун пардаҳои наво эҷод намуданд. бо шунидани ин суруд каме бошад ба ҳамун фикри наврӯзу баҳор бояд рафт, чунки мазмунуш мундариҷаи шеър ҳаминро талаб мекунад. яъне шеър аст ки матн аст ки ба тарона характер медиҳад. бале, баъзе шеърҳое ки мисол ишқу ошиқӣ аст, лекин баъзе оҳанг мемонанд ки шояд ҳамун мазмуну ишқи ошиқиро дода натавонад, лекин ин талаб мекунад ки яъне бузургии устодонро нишон дода метавонад. он устодоне ки аз устодони худ яъне ибрат гирифтагӣ буданд, дарс гирифтагӣ буданд ва мактаби мақомро хуб омӯхтагӣ буданд, бо пардаҳои шашмақом, бо донистани вазни шеър ва асосҳои мақом. инҳоро бояд ҳар ҳунарманде ки мисол мехоҳад ки дар шашмақом фаъолият кунад, ҳунарнамоӣ намояд, бояд пайваста аз худ намояд. тамбурнавозиро ҳам омӯзад, боз ҳам барои осонтар мешавад ва чӣ гуна мегӯем ки шашмақом дар пардаҳои тамбур эҷод шудааст. ва аз ҳамун сохтораш маълум аст ки аз ҳамун сархат, миёнхат, яъне дунасра, агар мақоми наво бошад, баёт, наво ва авҷ фаровард. яъне ин чизҳоро барои агар тамбур навохта сорад барои осонтар мешавад барои омӯхтанаш. ва бо баробари тамбур навохтан бояд зарб ҳам омӯзад. донишҷое ки мехоҳад шашмақом омӯзад, мо дар консерватория ва дар донишкадаи фарҳанг
برای آنها اول ضرب را می‌آموزانیم. در کورس اول حتما کوشش می‌کنیم که ضرب‌های شش مقام رو نواخته سرآید. وقتی که ضرب نواخته می‌خواند الکی با کدام بوم و بکی آن یعنی کدام کلمه ها گفته شده است آن را احساس می‌نماید. بعداً الکی به همون یعنی یک قالب خود می‌دراید و آهسته آن تنبور می‌آموزد و الکی بینید که به همون رویه مکتبی مقام به همون مکتبی مقام الکی وارد شده است. شاید او خودش احساس نمی کند لیکن استادانش الکی حس می کنند که الکی آهسته آهسته وارد شده ایستاده است به مکتبی شش مقام به شش مقام خانه. بله و در صورتی که ما نسبت همون نفرانی که میخوایم که به همین دنیا میخوان وارد شوند و ما گفته ایستادیم که چی ها مهم است برای یک آوازخوان چی مهم است. مثلا بسیار هستند از هنرمندایی که میخوان که در ژانر شش مقام هنرنمایی کنند اما صدا باید چگونه باشد؟ اگر عشق داشته باشد اگر ذوق داشته باشد من فکر میکنم که آن پیدا میشود. صدا پیدا می شود و هر هنرمندی که باید آوازی بلند داشت بعضی فکرات من ناراضی هستم. هر یک هنرمند با احساس خود با همون شنوایی با همون فهمش خود می سراید. بعضی هنرمندا میگن که برای شش مقام دیاپازون کلان لازم است. من فکر میکنم که استاد بای محمد نیازوف که امروز بسیار معروفیت دارند امروز بسیار مکتب قوی دارند لیکن دیاپازون کلان نداشتند. با همون امکانیت خودشان با همون لیاقت خودشان چگونه سرودهای ایجاد نمودند چگونه شش مقام ها را امروز در فوند طلایی ثبت نمودند. و ما باید به هر یک جوانی که امروز میگوید ما باید نگوییم که تو شش مقام خوان نمیشوی. باید پیوسته کوشش کنیم. شاید از او استاد خوب میبراید. بعضی جوانان هستند که آواز خوب ندارند که ذهن خوب دارند اون شش مقام رو از خود میکنند و به نسل نورس میرسانند. الکی متخصص میشوند میتوانند در مکتب ها در انسامبل ها امروز معلم شده کار کنند فعالیت کنند و وظیفه ما باید تربیت نمودن است. و بعضی سراینده هستند که آوازی مهین دارند دیاپازون کلان ندارند لیکن همون سخن رو همون ناله های گفته شما رو یعنی تکرار کرده میتوانند از خود نموده میتوانند برای مردم رسانده میتوانند. اون جوانانی که امروز هستند وابسته به همون لیاقت دانشجو باید سرود داده شود و بعضی جوانان هستند که اگر سرودی دشوارتر دید الکی رو افتاده میشوند دلشان از این موسیقی ملی شاید ماندنش ممکن. با برابری که استاد هستید باید شما نه پسیخولوگ میگوید باید دانستنتون در کار به همون استعداد دانشجو نگاه کرده برای او سرود دید الکی و تیار نماید باز روحیش بلند میشود میخواد با ذوقش چی نزدیکتر است. و آهسته آهسته به همون سرودهایی که کلان حجم هست برای او شما پیوسته زینه به زینه برای او تیار میکنید. بله و بیاید در ادامه بازم ترانه بشنویم. یک سرود فروغی عملی دوگاه که استادانی که این سرود را سراییده بودند با غزل پری حصاری سراییده بودند و من میخواهم که با غزلی لایق برای مخلصان و دوستداران برنامه خاطره ها پیشنهاد نموده باشم. این شعر بسیار معمول است و مشهور است و شاید از شنیدن سرود از شنیدن شعر انسان یک لذت شاید برد. میگوید عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود این همه با دولتی ها خوب دولت بوده است. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است عاشقی احساسی بخشش های قسمت بوده است
در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود یارب این همه با دولتی عشق خوب دولت بود است این همه با دولتی عشق خوب دولت بود است در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین یاره خویشتن را گم نکردن نیز صنعت بود است خویشتن را گم نکردن نیز صنعت بود است بس که از پای روان ماندیم و حسرت میخوریم از پی خوبان دویدن هم غنیمت بوده است آدمی بعد از زوالی عمر میفهمد که یک نگاه بر آسمان با چشم حیرت بوده است بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است یارب بهترین گنجی که گم کرد او محبت بود است بهترین گنجی که گم کرد او محبت بود است دوستان عزتمند، عین حال شما در اجرای استادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان ظاهرشاه حیدرов یک ترانه را شنیدید که متنش را تغییر دادید. بله. اندیشه از کجا پیدا شد که متن عوض کرده شود؟ بعضی شعرهای شش مقام رو، بعضی نامهای شش مقام رو عموما بعضی مثال پیشتر قشقرچه میگفتیم و امروز فروغ میگوییم و بعضی نمودهایی که بسیار با تاجیکی مانند نبود آنها را ما یعنی تاجیکی نمودیم. شعرهایی که وابسته به شاعران معاصر و به زمان استقلالیت نزدیک کرده شود و این فکر در سر من بود و من امروزها یعنی از قفای همین کارها هستم و کوشش نموده ایستادم که از استادانی که امروز شاعران معاصر هستند
он сурудҳое ки умуман дар пардаҳои шашмахом эҷод шуданд, шеърҳое ки пештар буд бисёр хуб ҳастанд. Аммо ман фикр мекунам ки на ҳар шунаванда фаҳмида метавонад. воқеан хеле дуруст гуфтед, ҷои баҳс нест ки онҳо мазмуни хеле баланд доранд. Аммо фаҳмишашон якаме мушкилтар аст. бале, камтар бояд барои онро фаҳмидан бояд луғатҳоро варақ зад ва бисёр як фалсафаи чуқур дорад. ва ман фикр мекунам ки ин шеър ҳам барои бисёр хуб омадааст ва вобаста ба ҳамон оҳанг ва устод лоиқ бисёр бузург буданд ва шеърҳошон ҳам соддӣ оддифаҳм аст. ин суруда агар ман ба ҷои хонам, мардум фикр намекунад ки шашмахом аст. яъне аз шеъраш аллакай баҳо метиҳанд. лекин он ҳунармандоне ки имрӯз дар шашмахом фаъолият мекунанд, аллакай онҳо ҳис мекунанд ки фуруғи амалӣ дугоҳ аст, яъне пардаҳои дугоҳ аст. ва оҳиста оҳиста бояд мо шеърҳои муосир монда натавонимам, бояд дар пардаҳои шашмахом имрӯз шоирони мо барои ватандӯстиву барои меҳанпарастиву барои меҳру муҳаббат шеърҳое эҷод намуда истоданд. дар пардаҳои шашмахом бояд ҳар яке мо пайваста эҷод намоем ва аз мо ҳамин эҷодиёт мемонад. аз ҳунарманд танҳо эҷодиёти ӯ мемонад. ва воқеан ҳам дар мавриди оне ки гуфтед ки таронаҳои ватандӯстӣ дар ҳамин пардаҳо эҷод мекунанд, бубинед чӣ гуна таронаҳои зебо ҳастанд. гӯё ки шашмақом дар шакли нав аст, шашмақоми муосир, шашмақоми такмилёфта, нав шуда ҳамитар. бале, ва ина агар ҳунармандо сарҳоидан гиранд, аллакай ин як чуноне ки пештар машҳуру маъмур буд, боз ҳам машҳуртар мешавад бо ин шеър. ва бисёр ҷавонони моям аллакай, ман дар чанд маъракаҳо хондам, бисёр фаҳмиданд, ба ҳамин шеър қабул доранд. аллакай фаҳмиданд, бо тамкину бисёртар таваҷҷӯҳашон зиёдтар назар ба ман шуд. яъне ман фикр мекунам ки шеърам бисёр як роли асосии худро мебозад. ки шеър агар фаҳмо бошад, боз ҳунарманд фаҳмотар расонад ба дили ҳамон шунаванда, ман фикр мекунам ки он шунаванда ба худ як лаззат, як ибрате мегирад. ва мо бо воситаи ҳамин яъне шеърҳое ки оддифаҳм ҳастанд ва ин гуна ку оддие ки мисол баъзи ҳунармандои мо месароянд, ин гуна бояд набошад. камтар бояд як фалсафия ҳам дошта бошад, чун шашмақом на ҳар кас шунида метавонад. ва он шашмақомро он нафарон бисёртар аҳамият медиҳанд ки онҳо саводи воло доранд ва шунавоии хуб доранд ва мазмуни шеърро яъне сарфаҳм мераванд. мо метавонем ки дар пардаҳои шашмақом як вобаста ба ҳамин даврони истиқлолият, вобаста ба ҳамин завқи ҷавонон, вобаста ҳамин имрӯз завқи шунавандагон нигоҳ карда, бигзор шашмақом дар ҷояш истад. мо метавонем дар пардаҳои шашмақом эҷод намоем. ва ин метавонад як, ман фикр мекунам ки як шашмақоми истиқлол бояд бошад. ё ки ин гуна муаррифиам карда метавонем ки дар пардаҳои шашмақом, яъне дар даврони истиқлолият эҷод шуда. шашмақом дар замони нав. бале, як таронаҳое ки вобаста ба ҳамин имрӯз завқу шунавандагони мардум бояд эҷод намоем. ва ин ҳам оҳиста оҳиста ман фикр мекунам роҳи худро пайдо мекунад. мо имрӯз ҷавон ҳастем, бояд инҳоро бояд мо пайваста пайгирӣ кунем, пайваста ба ҳамон завқу шунавандагоне ки имрӯз чӣ гуна мехоҳанд пайваста эҷод намоем. бале, муҳим ин ки ин таронаҳо коста нашаванд. ва муҳим ин ки хоҳишҳои ҳунармандон зиёд бошад. зеро ки мо медонем ки мухлисон, шунавандагони шашмақом ҳамеша ҳастанд, онҳо кам намешаванд. ҳар куҷо ки бошанд, аз ҳар куҷо ки хоҳанд пайдо мекунанд. вақте ки инсон завқ дорад, уна пайдо мекунад. муҳим ин ки ин таронаҳо дастрастар бошанд, ба зиндагӣ наздиктар бошад. зеро ки мо ҳамеша таъкид мекунем ки ба воситаи ин тарона мехоҳем ки ғарқи хаёлҳои зебо бишавем. ҳамин матн аст ки роҳнамоӣ мекунад ба ҳамон рафтан ба ҳамон самти хаёлҳои зебо. ва воқеан ҳам имрӯз хуш омадед ба барнома ва ташаккур аз он ки таронаҳои зеборо пешниҳод кардед ва
در انتهای برنامه بازم میخواهیم که یک ترانه دیگر پیشنهاد بکنید. ما همیشه در انتها میخواهیم یک ترانه باشد، زیرا در همان ترانه میخواهیم دوستان تماشابینان عزیز تلویزیونی سفینه با خیال‌های زیبا بمانند. بله. کدام ترانه پیشنهاد؟ یک سرودی که بسیارتر در جمهوری ازبکستان یعنی مشهور است، یعنی داغمن میگن. آهنگ از توکل قادیروف است و من آن را گرفتم و شعر استاد لایق را که پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو، این را یعنی برای این آهنگ ماندم و بسیار خوب و دلچسب آمد. میخوام برای آنها پیشنهاد نموده باشم. مرحمت دوستان عزتمند، یادداشت میکنیم که این برنامه خاطره ها بود و در انتها یک ترانه زیبا پیشنهاد می شود و باقی صحتمند و پیروز بمانید. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو، پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. گویند گر چی ناسزا تنها سزای تو، گویند گر چی ناسزا تنها سزای تو. در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم، هر جا که پای می نهم آوازی پای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. من با کمال عاقلی دیوانه تویم، هوشیاری و جنونی من هر دو فدای تو. هر کوتهی که از منی شایر گذشته است، القای چشم ساده و قدی رسای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. هرگاه که بر گذشته ها دل گریه می کند، فریادی من شنیدنی گل خنده های تو. من زنده ام به عشق تو، من شاعری تویم. تا انتهای عمر دلی من سزای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای